Asante, tuketi. Tumkaribishe spika wetu Mheshimiwa Nyamumba aje aendelee na program kutoka hapa. Spika anapokuja, spika dakika moja tu. Kita nanje akitingia msiga akinara kukwana ngana ya moyo kaka. Kita nanje akitingia msiga akinara kukwana ngana ya moyo kaka. Ada matanga usiku macho kale. Spika ngachele kukwana ngana ya moyo kaka. Excellency ito yango tenga mbia sana asega asio asene ko tokolera. Batibuna antua ba machoge, urubu machoge maante paka rogoro nyagente paka magenje rogoro. No tole maya ya una ne kwa story ko kale asiamo nae. Iga chache asetole ndo bwato kusaba boko bwatia ambe yamo board nere ligwa twete ya municipality ukaba egasi twale kusabanga e board area ebe gazetted ate kero ya bere gazetted utangase libe gali yo manager lina abantu bale magosema nyalo kigasi ali ogepo ma abantu nambala bako tebango nyindire board liga ya chakire gasi kibesa kiachire nabanyole gasi nene yo kwabuze tali gasi gasi utakate board usimuta ndia board kaya Excellency ni matengo jole wakwana tirengani yokwana na rekone kare Excellency ya kabere inya gitali ito yogembo ngwato wachibesa kiarenge 8 million nale kusabaiga ebese liwate bete kwale konyiki milioni 200 8 kwalenge kuchakera unabona toko cha kugenda ase supplementary Excellency nale kusabango mente bese lia eke 200 elinya gitali yogembo kwa keke eno siwe adili Excellency chime milioni 80 chacho kwale kolende kurwa mulende gasi njaka kakino nyamambi ga ile jisigerume hadi jilino chi Nairobi hadi ndio mwana alifanara mwana pastor nara mheshimiwa alifanara sokoro yane naye kwa chile 100 achikana Nairobi ya rogoro chiche chimendo 200 ogembe kwa keke esuge wosio Excellency umuchiwe kwa ragaiga wa mheshimiwa abo Yodan dani abata bana saba na bana baiga baraji konyora kwale kusabaiga bwata no bwato mwana ya mono nyamba bere akibanyore gas yiga ngara gosaba abana mbale ga bara bayasa nanda bonse basome tibapurite ayetema no moteme county omoteme no motema national government anda ino bwate connection baka mungu lusi abana baka baire mungu banyore besa osebakine osebakonyoro liwe bamumu abo ero mwana nyore kinyoro twensintinale tika twensintinale di Excellency kio mwana naja bataya bana ndoba majobe tunatole maya yao tunaoja kusabe kama kio kangalinga pero tote dinega iga eko to kuibra tambo abiko nyakolera muina abo basi oko rukolera wetu toko joda makatara rasi nini wonchali mata na yakana rekie alijai golera Excellency bwana ko ga kya muri ga kina nduga moto ke ase golera ga de mwana ngwa nsira mwana nyana jipa obuye bwa Excellency kero ko kuana ebito kwale kana bere bwa kuane te na abari mbaiside go bali gole tabali ga Excellency bwana karwa muri ana mangana hivi tajizo vile tega vya chache bikola kare kiege ali kole kana usona ga hiyo tu ndio nakuomba peke yake ande fadhali ile ngana ya boyoka ono kita tinga akiti hapa na kwa yaba ya bantu basi sasa kwa ajili ya kale kiege achi Excellency omuntu wata basibati babere abako nyoranga musibati naro yomoko genda era uko nyakutara huwa ego tambi akonya kwezi kuma okonya goitelio kwa ganda so musibati ondo no kwekaiga era konya kwekelier okonya kokaribisha ati agwe garantinsa ngajora agenda ya ajora agenda ga Excellency kuyere kere abo machoge bora ka birisire ga diosi ere abo machoge ana to kuwa tu kwa lega atuko na wewe tengine bagari anda angalie speaker acha angalie program bro asante sana Mbiyamono mheshimiwa Your Excellency Governor or protocol observed abantu baminto korango igambiyamore mbiyamono ditangani kabisa yangli bageri ngakele se family onari kwa chumula pole sana more specifically a family atari tuachaiga iga tukaba pole na ndere yarogo turega asinge njoo kwa kerori ase safari yo mweri atari egi akabele turega iga asinge njoo kutiga masabo ase family yenye ekiagara ekeneke boke kweroro na fata mbiyamonese igana ria Nyasaye I want to believe onde gweso chaiga iga rero amangana fata akwanire
Rusi ari marioka ogende uri korire gasibuo